Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Tujye kugaruka kuri amwe makuru yavuzwe none mu nyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. U Rwanda rwatumije ambasaderi w'Ubwongereza. Umunyemari Mironko François Xavier yatsinzwe urubanza yarezemo leta y'u Rwanda yishyuzaga amafaranga arenga miliyari 18 ajyanye n'isoko yahaye leta yariho mbere ya jenoside ryo kugura ibikoresho bya gisirikare. Naho mu karere ka Muhanga gitifu umurenge wa Rongi n'umugenzacyaha batawe muri yombi. M23 yashyizeho guverineri wa Kivu y'Amajyepfo n'abamwungirije. Nawe nama y'abaminisitiri ba East Africa na SADC yasubitswe. Ambasaderi wa Amerika muri Afrika y'Epfo we yeguye. Ubufaransa burifuza kwinjira mu biganiro byo gucukura umutungo wa kamere wa Ukraine. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru ya none ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri kwa 2025 mugiye kugezwa nanjye Jean de Dieu Karinijabo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka, andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba, kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notere. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu, kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Naho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 07 35 85 00 90 cyangwa wandike ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 cyangwa uganaho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet wa@mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku Rwanda rwatumije ambasaderi w'Ubwongereza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda yatumije ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda Alison Thorpe kugira ngo agaragarizwe uburyo amagambo yavuzwe na Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afurika ayobye. Minisitiri Ray Collins ubwo ari imbere y'abadepite yabajijwe kuba Kristo 70 umutwe w'iterabwoba wa ADF wicishije imihoro n'inyundo muri teritwari ya Rubero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko yakomeje abisobanura ngo yasubije abadepite ko yahuye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ahakana ibyo byaha byose ko biri gukorwa. Minisitiri Nduhungirehe yatangajwe amagambo ya Minisitiri Ray Collins agaragaza urwego rw'ubumenyi buke, guteza urujijo n'ibinyoma rutihanganirwa. Agaragaza ko guverinoma y'Ubwongereza izayatangaho ibisobanuro binyuze mu nzira ziteganywa. Minisitiri Nduhungirehe yemeje ko ambasaderi w'Ubwongereza
y'Ubwongereza mu Rwanda yatumijwe kugira ngo agaragarizwe uburyo amagambo ya Minisitiri Collins ayobya kandi ko yababaje guverinoma y'u Rwanda. ADF ni umutwe w'iterabwoba ukomoka muri Uganda, ukorera mu ntara ya Ituri no mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nta raporo n'imwe igaragaza ko harahuriye n'u Rwanda, ahubwo u Rwanda ni kimwe mu bihugu washatse kugabamo ibitero, umugambi wawo urapfuba. Impuguke z'umuryango w'abimbyi zatangaje ko ADF yateganyaga kugaba ibitero mu mujyi wa Kigali mu gihe mu Rwanda hari hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya CHOGM mu 2022. Mu kwa 10 kwa 2021 nabwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu 13 ADF yari yatumye kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingenzi mu mujyi wa Kigali. Bari bafite ibikoresho bateganyaga kwifashisha bikora ibiturika. Senateri Dr Nyinawamwiza yatabarije itangazamakuru. Senateri Dr Nyinawamwiza Letitia yatabarije itangazamakuru ryo mu Rwanda yerekana ko rikwiye kwitabwaho kugira ngo rikore kinyamwuga. Yabigarutseho ubwo inteko rusange ya Sena yagezwagaho raporo ya Komisiyo y'Imiyoborere muri Sena y'u Rwanda yakozwe hashingiwe kuri raporo y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere y'ibikorwa bya 2023-2024. Muri iyo raporo RGB igaragaza ko yakoze ubushakashatsi ku itangazamakuru mu Rwanda, aho bwagaragaje ko ubunyamwuga n'ubushobozi bw'itangazamakuru biri ku kigero cya 60.70%. Senateri Nyinawamwiza agaragaza ko kuba ubunyamwuga bw'itangazamakuru bugikemangwa akwiye gufatwa ingamba zatuma ryubakirwa ubushobozi ariko hagamijwe ko rikora kinyamwuga. Vice President wa Komisiyo y'Imiyoborere myiza y'abaturage Uwera Pelagie yagaragaje ko ari igikwiye gukorwa mu gufasha itangazamakuru gukora kinyamwuga, harimo no kongera amahugurwa ahabwa abarikora. Yakomeje avuga ko akwiye gushyirwa imbaraga mu guha ubumenyi abakora itangazamakuru ndetse no gukorana bya hafi n'inzego zitandukanye zihuza abanyamakuru. Yashimangiye ko akwiye gukomeza gushyira imbere gahunda zitandukanye zigamije gutuma abakora itangazamakuru mu Rwanda barikora kinyamwuga. Tukiri ku itangazamakuru, RMC yasabye abanyamakuru kwirinda gutangaza amakuru y'ibihuha ku ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC rwagaragaje ko hari impungenge zishingiye ku imaze iminsi bitangazwa n'ibinyamakuru by'umwihariko ibikorera kuri murandasi bitangaza amakuru adashingiye ku kuri no ku bimenyetso kandi biyobya ababikurikira, cyane cyane ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ry'uru rwego rwagize ruti gutangaza amakuru arebana n'intambara bisaba ubunyamwuga buhambaye. Abanyamakuru n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga bagomba gushyira imbere ibimenyetso, kutabogama no guharanira ko inkuru batangaza zitabonekamo amakabya nkuru bagamije gukurura abasomyi n'ababakurikira. RMC yasabye abanyamakuru bose kwisubiraho kuko batangaza amakuru atizewe, imitwe y'inkuru ishobora kuyobya umusomyi ndetse n'amarangamutima bagamije kwigarurira imitima ya benshi aho gutangaza ukuri n'ibindi bidakozwe kinyamwuga. RMC yatangaje ibinyuma y'uko umunyamakuru Joseph Wakuzwumuremyi yagaragaje ko u Rwanda rwakunze kugaragaza ko rutazakomeza kurebera, yemeza ko Minisitiri Nduhungirehe yatangaje intambara. Ati Nduhungirehe yatangaje intambara, namwumvise, yavuze ko u Rwanda rutazabyihanganira. Mugenzi we Uwera Jean Maurice yahise amubaza niba Minisitiri Nduhungirehe afite ububasha bwo kuba yatangaza intambara. Undi ati mu kanama k'uburenganzira bwa muntu k'umuryango w'abimbye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko u Rwanda rutazabyihanganira. Yavuze ko Kongo iri kurasa Minembwe, avuga ahantu hatatu Kinshasa bari kwica abatutsi, Minembwe bari kurasa imisozi kuko ari abatutsi, Kodeko umutwe uvuga ko ufatanya na leta ya Kongo uri kwica abahima muri Ituri. Hanyuma ashyiraho na Bujumbura ko abatutsi bari gufatwa bagashyirwa ahantu hamwe, bamwe bakicwa abandi bagafatwa mu buryo butaboneye, ngo u Rwanda ntiruzabirebera. Mu butumwa yashyize ku rubuga X asubiza ibyari byatangajwe n'umunyamakuru wa radio SKFM kuri urwo rubuga, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko aba banyamakuru babeshya. Yagize ati aba banyamakuru Wakuzwumuremyi bavuga ibyo bishakiye babeshyera abayobozi b'u Rwanda ngo batangaje intambara, bakabikora kubera ko bashaka gutwika cyangwa se kurebwa, bagomba kubiryozwa. Yakomeje ashimangira ko ibihe u Rwanda rurimo bitagomba gukinishwa. Ati ibi bihe turimo ntabwo ari byo gukinisha imvugo nk'izi. Uretse Minisitiri Nduhungirehe n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaje ko izo mvugo zidakwiye kandi ko abo banyamakuru bakwiye gukeburwa. Akimara kubona ubwo butumwa, umunyamakuru Wakuzwumuremyi yahise agaragaza ko yumvise inama yagiriwe. Ati nibyo cyane honorable, inama yanyu nayumvise. Amagambo amwe namwe muri politike nayo kwitondera atari n'abanyamakuru gusa, kandi ni byiza kudukebura. Gusa uwakasaka ka video yakase gatoya akeneye muri gahunda ze bwite. Nemeza ko kadatanga ishusho yose y'ikiganiro. Ndabashimiye cyane. Naho mu yandi makuru, umunyemari Mironko yatsinzwe urubanza yaregagamo leta y'u Rwanda. Umunyemari Mironko François Xavier yatsinzwe urubanza yarezemo leta y'u Rwanda aho yayishyuzaga amafaranga arenga miliyari 18 ajyanye n'isoko yahaye leta yari iriho mbere ya jenoside ryo kugura ibikoresho bya gisirikare yaguze hagati y'U1993 n'U94. Urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rwafashe umwanzuro kuri uyu wa gatanu kuri urwo rubanza, maze rwanzura ko Mironko atsinzwe akaba ategetswe kwishyura ibyagenze kuri uru rubanza byose. Uru rubanza rwabereye hakorera urukiko rwisumbuye i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatanu, rwitabirwa n'abantu batandukanye. Leta y'u Rwanda yunganirwaga na Maître Ntarugera Nicolas, mu gihe umunyemari Mironko yunganirwaga na Maître Claire Kitui.
Ikibazo cya Mironko na leta y'u Rwanda cyari kimaze imyaka irenga 30 kikaba cyarageze mu nkiko nyinshi zabize imbere mu gihugu nizo hanze yacyo, ahenshi Mironko akaba yaratsinzwe ariko wakajurira. Mu kwa gatandatu 2018 Mironko yaregeye urukiko ahavuga ko u Rwanda rwise amasezerano yo kumwishyura serivisi yatanze mu 1993-94. Mironko yabwiye urukiko ko yahawe isoko ryo kugurira leta intwaro, ariko ngo kubera ko byihutirwaga kandi bisaba ibanga rikomeye ngo iryo soko ryumvikanywe hagati ye na leta. Ngo yishyuwe ibyo yahawe muri iri soko ryarimo kampani ebyiri ze zo muri Luxembourg n'Ububirigi, ariko ngo hasigara amafaranga y'Ububirigi miliyoni zirenga 7. Mironko avuga ko yareze u Rwanda mu nkiko zitandukanye zo mu Rwanda, ariko agenda atsindwa kugeza mu 2017 inkiko zanze gusubirishamo urubanza kuko ngo rutari rwujuje iby'amategeko y'u Rwanda asaba mu gusubirishamo imanza. Mironko yajyanye ikirego cye ku muvunyi avuga ko yarenganyijwe, ariko mu kwezi kwa 4 2018 nabwo urwego rw'umuvunyi rumusubiza ko nta burenganzira afite bwo gusubirishamo urubanza. Uyu munyemari yahise ajya mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ashaka ko rwemeza ko leta y'u Rwanda muri uru rubanza yishe amategeko y'igihugu bwayo n'amasezerano mpuzamahanga rwasinye. Yanashakaga kandi ko rwemeza ko u Rwanda rwamukoreye akarengane, ndetse agasaba ko rwemeza ko guverinoma y'u Rwanda imusubiza uburenganzira bwe. Icyakora u Rwanda rwerekanye ko Mironko yahisemo kugana inkiko z'u Rwanda kandi zikaba zaramuhaye ubutabera bushyitse koko. N'abazunguzayi barwana n'inzego z'umutekano bihanangirijwe. Polisi y'u Rwanda yihanangirije abantu bafatirwa mu bikorwa by'ubucuruzi butemewe buzwi nk'ubuzunguzayi bakarwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi, ibibutsa ko abakora ibyo byaha batazacika ukuboko k'ubutabera. Hirya no hino mu Rwanda humvikana inkuru z'abantu bafatirwa mu bikorwa by'ubucuruzi bwo ku muhanda buzwi nk'ubuzunguzayi bakarwanya inzego ziba zirimo irondo n'abakozi ba DASSO. Tariki ya 27 z'ukwa kabiri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Kiyovu, abakora ubuzunguzayi barwanyije inzego z'umutekano zari ziri mu kazi. Amakuru avuga ko muri uko guhangana umwe mu bakozi ba DASSO yatwawe telefone ya smartphone, hafatwa batatu bakekwaho kuyimwiba no kumuhutaza ari mu kazi. CIP Wallace Gahonzire uvugira polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali yavuze ko ubucuruzi bw'ubuzunguzayi butemewe kuko bukorwa mu kajagari kandi ko hakomeje gusohoka amabwiriza bubuza. Yasobanuye ko hari n'abandi benshi bashyiriweho amasoko ngo ubucuruzi bw'ubuzunguzayi buhagarare, ababyemewe bakaba bari gukoreraho ariko abandi bakinangira. Yavuze ko kuba umuzunguzayi yafatwa akarwanya inzego ari icyaha kandi ko ibyo polisi itazabyihanganira na gato. Ati kuba umuzunguzayi yanafatwa akajya kurwanya inzego z'umutekano ni icyaha kubera ko atemerewe kurwanya inzego ziba ziri mu kazi kazo. Umuntu wambaye imyenda y'igihugu, yambaye ibirango by'igihugu, abari mu kazi ka leta, icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Turihanangiriza umuntu wese urwanya inzego z'umutekano atari abazunguzayi gusa, ahubwo n'ahandi hose tugenda tubibona. Yavuze ko polisi itazihanganira abantu bakora ubucuruzi bw'akajagari n'abantu bangamira inzego z'umutekano mu gihe ziri mu kazi. CIP Gahonzire yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko hamaze gutabwa muri yombi abagore 3 baherutse kurwanya inzego z'umutekano, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyarugenge mu gihe operasiyo yo gushaka abandi gikomeje. Umujyi wa Kigali wubatse amasoko atandukanye mu rwego rwo guca ubucuruzi bw'akajagari, ushyiraho n'ibihano. Ufashwa gurira umuzunguzayi acibwa amande y'ibihumbi 10, umuzunguzayi agacibwa nkayo ndetse akamburwa n'ibyo yacuruzaga. Naho ubika ibicuruzwa by'umuzunguzayi acibwa amande y'ibihumbi 100. Mu makuru avuga mu turere, mu karere ka Gasabo bakurikiranwaho kwica umwana babyaranye bakamuta mu bwiherero. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakiriye dosiye y'umwana w'umukobwa w'imyaka 17 wabyaye umwana akamuniga yarangiza akamuta mu musarani. Icyo gikorwa cy'ubunyamaswa akaba yaragifashijwemo n'umusore w'imyaka 33 wamuteye inda. Amakuru yamenyekanye ku itariki ya 16 z'uku kwa kabiri mu murenge wa Ndera mu kagari ka Kibenga mu mudugudu wa Rugazi. Abaturage bemeza ko uwo mukobwa yabyaye ku itariki ya 15 z'uku kwa kabiri kuko babonaga ko atwite. Nyuma yo kubyara uwo mukobwa yajugunye uruhinja mu musarani ahita atoroka. Uruhinja rwaje gukurwa mu musarani basanga ruziritse igitambaro mu ijosi rusa nkaho barungishije icyo gitambaro kandi rufite igikomere mu mutwe. Uyu mukobwa yaje gufatwa, mu ibazwa rye yemera ko uwo mwana ari we wamubyaye, agahakana ko atari we wamujugunye mu musarani ahubwo ko ari umuhungu wamuteye inda wabikoze kuko yabyaye bari kumwe, akamuhereza umwana undi agahita amuniga akamwica akajya kumuta mu musarani, arangije amubuza kuzagira uwo abibwira mukangisha kuzamugirira nabi. Umusore we ariko ibyo byose arabihakana nk'uko inkuru ubushinjacyaha bukuri bivuga. Naho mu karere ka Muhanga gitifu umurenge n'umugenzacyaha batawe muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi mu karere ka Muhanga Ntiziyaremye Germain ndetse n'umugenzacyaha batawe muri yombi bakekwaho kwakira ruswa y'umuturage. Amakuru y'ikinyamakuru Umuseke cyamenye ngo aravuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi Ntiziyaremye Germain yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ishami rishinzwe kurwanya ruswa rikorera mu mujyi wa Kigali. Abavuganye n'iki kinyamakuru bavuga ko Ntiziyaremye Germain yari amaze iminsi akorwaho iperereza na RIB ku cyaha cy'indonke y'amafaranga y'u Rwanda 150 umuturage yamuhaye kugira ngo asibanganye ibimenyetso ku cyaha yari akurikiranyweho cyo gutema ishyamba rya leta atabiherewe uruhushya. Bakavuga rero ko gitifu Ntiziyaremye akimara kumenya amakuru ko uwo muturage yatemye ishyamba rya leta yamuciye amande, ariko inzego z'ubugenzacyaha zikomeza kugenza icyaha kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Umwe mu batanze amakuru yagize ati
Gitifu bisabwe n'umuvandimwe w'uyu washinjwaga gutema ishyamba rya leta mu buryo butemewe yashatse amafaranga ayoherereza umuntu ngo ayamuhere intezi yaremye amugire muri dosiye arayamuha aburizamo dosiye yo kumufunga. Ayo makuru rero akavuga ko ari ababimenye babimenyesha RIB iza gukora iperereza nyuma nibwo yahamagaje intezi yaremye Germain iramufunga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Tseri yavuze ko uyu muyobozi yatawe muri yombi akaba afungiye kuri station ya Nyarugenge mu gihe dosiye ye igitunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ati tariki ya 27 Gashyantare 2025 RIB yafunze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi mu karere ka Muhanga witwa Nteziyaremye Germain n'umugenzacyaha witwa Gatesi Francine. Bakurikiranyweho icyaha cyo gusaba no kwakira ruswa y'amafaranga 150 y'u Rwanda ndetse n'ubufatanyacyaha kuri icyo cyaha kugira ngo hafungurwe umuntu wari ufunzwe kubera ibyaha yarakurikiranyweho byo kwangiza ishyamba rya leta. Itegeko rya 2018 ryerekeye kurwanya ruswa rigaragaza ko baramutse bamwe n'iki cyaha banishwe igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 nihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke batse cyangwa bakiriye. RIB yibukije abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari wese ukora icyaha nk'iki cyo gusaba no kwaka ruswa yitwaje umwuga akora. Yibukije abantu bose ko ari icyaha kidasaza kandi gihanwa n'amategeko kandi kubikoze wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Tukiraho i Muhanga arashinjwa gusambanya umwana we bakanabyarana kabiri. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bukurikiranye umugabo w'imyaka 52 ukekwaho gusambanya umwana we w'umukobwa bakaza no kubyarana abana babiri umuhungu n'umukobwa. Uregwa atuye mu kagari ka Gihara mu murenge wa Runda y'akarere ka Kamonyi. Mu bihe bitandukanye ngo yagiye asambanya umwana we w'umukobwa kuva afite imyaka 14 kugeza kuri ubu afite 22. Ubwo yamusambanyaga yamubwiraga ko atagomba kubivuga ko nabivuga azamwica biza kugeraho amutera inda babyarana abana babiri. Byaje kumenyekana ari uko uyu mugabo uregwa atangiye kujya mukubita akamubwira ko azamwica umwana arimuka ajya gukodesha. Uregwa rero ngo yajyaga amusanga aho yagiye nabwo bakaryamana nyuma ajyana umuhoro avuga ko ari bumwice niko guhita bibwira abaturanyi batanga amakuru uregwa arafatwa. Mwibazwa rye uregwa yemera icyaha agasobanura ko yahisemo kubana n'umwana we kubera ko abandi bagore bari baramunaniye nk'uko inkuru ubushinjacyaha bukuri bivuga. Naho mu karere ka Rubavu isoko rimaze imyaka 13 ryubakwa rigiye gutangira gukorerwamo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko bitarenze mu kwa gatandatu uyu mwaka isoko rya Gisenyi rizaba ryatangiye gukorerwamo bikazashyira iherezo ku myaka igera kuri 13 umushinga wo kuryubaka wari umaze. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Munirwa Prosper yavuze ko imirimo ya nyuma yo kubaka iryo soko irimbanyije ndetse ko ab'inkwakuzi batangiye kurifatamo imiryango. Ati turateganya ko iri soko ukwezi kwa gatanu kuzasiga ryarangiye tugeze mu mirimo ya nyuma yo gusoza nko gusiga amarange gushyiramo ibirahure amakaro no gutunganya hanze. Meya Murindwa yasobanuye ko kuri akarere ka Rubavu karimo gutegura amasezerano kazagirana na rwiyemezamirimo uzaricunga. Meya wa Rubavu yavuze ko iryo soko ryatangiye kubakwa mu 2012 kugeza ubu rikaba ritaruzura aho barwiyemezamirimo baritangije byagezemo hagati bananirwa kurikomeza ahazamo n'abandi ariko biranga. Ikindi cyakomye mu nko kuri yubakwa ry'iri soko rya Gisenyi n'umutingito wabaye ukagera mu bice bitandukanye by'umujyi wa Rubavu bituma inyigo yongera gusubirwamo kugira ngo rizaba ari isoko ridashobora kugirwaho ingaruka n'imitingito. Yavuze ko icyo gihe bahise basubira mu nyigo yaryo bararikomeza kugira ngo rizaba ari isoko ridashobora gusenywa n'umutingito wari wose ugereranyije n'imitingito yabaye muri ako karere. Tukiri ku makuru arebana n'u Rwanda, General Muhozi arateganya gusura u Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umuhungu we General Muhozi Kainerugaba arateganya kugira uruzinduko mu Rwanda. Amakuru y'uru ruzinduko rwa Muhozi ruzaba mu minsi iri imbere yatangiye kuvugwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Muri gahunda y'uruzinduko rwe harimo kuganira n'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi ndetse n'umutekano mu karere. General Muhozi yashimangiye aya makuru ayasangiza abamukurikira ku rubuga X nyuma yo gutangaza ubutumwa bw'uruzinduko. Muri ubu butumwa buri mu rurimi rw'ikinyarwanda uyu musirikare yagize ati nzajya nsura igihugu cyanjye cy'u Rwanda, igihugu cy'abacwezi. General Muhozi yanditse ubundi butumwa mu cyongereza asobanurira abatumva ikinyarwanda ati namenyeshaga abantu bacu bo mu Rwanda ko vuba nzasura abasirikare bacu muri RDF, nyuma yaho CDF w'u Rwanda azasura abasirikare muri UPDF. Uganda n'u Rwanda n'umwe iteka. CDF w'u Rwanda uvugwa na General Muhozi Kainerugaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Uyu musirikare aheruka mu Rwanda mu kwezi kwa 8 2024. Icyo gihe yari yitabiriye irahira rya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mukanya aya makuru turayakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finisage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibi bikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose yaba yo mu nzu ndetse no hanze ashobora guhangana n'izuba
izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza ya sitasiyo ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 82 72 39 na 0788 33 Makuru avuga hanze y'u Rwanda. AFCM 23 yashyizeho abayobozi b'intara Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro AFCM 23 ryatangaje ko ryashyizeho guverineri n'abamwungirije muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'inama yabereye mu mujyi wa Bukavu ikaza gusozwa inaturikirijwemo ibisasu. AFCM 23 ivuga ko ishingiye ku cyemezo cyafashwe ku itariki ya 28 z'ukwa 2025 hashyizweho guverineri n'abungirije guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo AFCM 23 yibutsa ko Twirwaneho yamaze kwiyunga kuri iri huriro. AFCM 23 ivuga ko yagize Birato Rwihimba Emmanuel guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe Dunia Masumbuko Bwenge yagizwe vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ushinzwe politike, inzego z'ubuyobozi, ubucamanza na politike. Gishinge Gasinzira Juvenal yagizwe vice guverineri ushinzwe ubukungu, imari n'iterambere. M23 imaze ibyumweru bibiri ifasha umujyi wa Bukavu na Kamanyora byo mu ntara y'Amajyepfo. M23 kandi imaze kwigarura uduce dutandukanye twa Kivu y'Amajyaruguru n'Iyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri huriro rishyizeho abayobozi mu gihe iharare muri Zimbabwe byari biteganyijwe ko hateranira inama ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga y'imiryango ya East Africa na SADC yiga ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo nuko imirwano yahagarara burundu amahoro kongera kugaruka. Narimbikomojeho ko iharare muri Zimbabwe inama ya minisitiri ba East Africa na SADC yasubitswe. Amakuru aturuka mu badiplomate batandukanye agera kuri radio mpuzamahanga y'Abafaransa aravuga ko inama ya minisitiri ba East Africa na SADC yari iteganyijwe kuri uyu wa gatanu itabaye. Intumwa z'u Rwanda zivuga ko zitabonye ubutumire bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Zimbabwe igihugu cyari kwakiriye inama. Izindi ntumwa zari zitegerejwe iharare nazo ntizigeze zijyayo. Ikinshasa aho aya makuru ngo ntiyitaweho cyane cyakora abategetsi ba Kongo bemeje isubikwa ry'iyo nama yari iteganyijwe. Gusa ikizwi nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahuye na Perezida Tshisekedi kuri uyu wa kane ushize kugira ngo baganire kuri iki kibazo ariko nta makuru arambuye yashyizwe hanze. Iyi nama isubitswe mu gihe igihugu cya Luxembourg kitambitse ibihano by'Iburayi ku Rwanda mu gihe gitegerejwe bizava mu nama nk'izi. Impamvu nyazo zo gusubika iyi nama ntiziramenyekana. Naho Ubufaransa bwateye utwatsi ikirego cya leta ya Kongo kuri Apple. Ubushinjacyaha bwo mu Bufaransa bwateye utwatsi ikirego cy'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri sosiyete ya Apple ikora ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa na telefone. Leta ya Kongo yareze ishami rya Apple mu Bufaransa mu kwa 12 2024 isobanura ko iyo sosiyete y'Abanyamerika yifashisha amabuye y'agaciro akomoka ku makimbirane mu bikoresho ikora. Abanyamategeko ba leta ya Kongo bashinje Apple gukora ibyaha byinshi ubwo yakoreshaga aya mabuye y'agaciro ari mu itsinda rya 3Ts ariyo tin, tungsten na tantalum. Ibi byaha birimo guhishira ibyaha by'intambara, gutwara amabuye y'agaciro mu buryo bw'amagendo, kwakira ibyibano no gushaka mu buryo budakwiye impushya zituma aya mabuye yambutswe imipaka. Mu gihe leta ya Kongo yateguzaga ko izajyana Apple mu nkiko, iyi sosiyete yasobanuye ko nta mabuye y'agaciro ikura muri iki gihugu kandi ko mu rwego rwo kugaragaza ukuri ishyira habona ibiva mu bushakashatsi ikora kubayagurisha. Iyo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwemera iki kirego bwari gufasha leta ya Kongo kurega Apple mu rukiko. Gusa ku itariki ya 18 z'ukwa 2 bwagaragajwe ibimenyetso birimo bidahagije. Abanyamategeko ba leta ya Kongo William Bourdon na Vincent Brengard batangajwe icyemezo cy'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa kibogamye bateguza ko bazageza ubujurire ku biro by'umushinjacyaha ku rwego rw'urukiko rw'ubujurire Paris. Mu kwa 3 2024 abanyamategeko ba leta ya Kongo bareze Apple muri leta z'umwe za Amerika ariko ubushinjacyaha bwayo nabwo bwateye utwatsi iki kirego. Naho Burundi bwahakanye kuba inyuma y'igitero cyagabwe i Bukavu. Igisirikare cy'u Burundi cyahakanye kuba aricyo cyagabye igitero ahaberaga inama AFCM 23 n'abaturage mu mujyi wa Bukavu cyamagana icyo gikorwa kivuga ko nta basirikare bacyo bari muri uwo mujyi. Abantu 15 nibo bapfuye abandi barenga 70 barakomereka nkuko bivugwa na M23 mu gitero cy'ibisasu ku ikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu ku wa kane ubwo bari baje kumva umukuru w'umutwe wa AFCM 23 ugenzura uyu mujyi. M23 yavuze ko ibisasu bitezwa amaboko bya grenade byakoreshejwe muri icyo gitero bisa n'ibikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ku rubuga X umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yamaganye ibikorwa by'ubugome byabereye i Bukavu kandi avuga ko Burundi nta basirikare bufite muri uwo mujyi. Umutwe wa M23 ugenzura Bukavu watangaje ko babiri mu bakoze icyo gitero wisi kitera bwoba ku basivile bafashwe. Bikimara kuba Kone Nanga mu kiganiro n'abanyamakuru Bukavu we yatangaje ko imibare y'ibanze igaragaza ko abari bishwe n'icyo gitero bari 11 barimo umugore umwe n'inkomere 65 zirimo 6 bakomeretse bikomeye. Amakuru ariko aravuga ko kuri ubu umubare wapfuye ugeze kuri 15. Nanga yavuze ko mu bapfuye arimo numwe mu bakoze iki gitero avuga ko abakomeretse bari kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu. Ibiro bya Perezida wa Kongo Kinshasa bivuga ko Tshisekedi yamaganye icyo gikorwa cy'iterabwoba cyakozwe n'ingabo zo hanze kuri ubu ziri ku butaka bwa Kongo mu buryo butemewe. Mu gihugu cy'u Burundi Ndikuriyo wa CNDD-FDD yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'iminsi arembye.
umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi Reverien Ndikuriyo yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'iminsi myinshi arembeye mu mahanga. Ndikuriyo yafashwe n'uburwayi nyuma yo kwitabira inteko rusange ya CCM muri Tanzania ku itariki ya 19 z'ukwa mbere k'uyu mwaka yatorewemo Perezida Samia Suluhu Hassan nk'umukandida uzarihagararira mu matora. Byavuzwe ko Ndikuriyo wari muri koma yajyanywe kuvurirwa mu bitaro bya Nairobi biranga yoherezwa ku mugabane wa Aziya. Mu masengesho ya CNDD-FDD yabaye ku itariki ya 25 z'ukwa mbere, Perezida Ndayishimiye yemeje ko Ndikuriyo arwaye kandi ko akomeje kumusengera kugira ngo akire. Reverien Ndikuriyo yagizwe umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mu kwezi kwa mbere 2021, n'umwe mu bafite ijambo rikomeye cyane muri politike y'u Burundi. N'ambasaderi wa Amerika muri Afrika y'Epfo yeguye. Dana Brown wari charge d'affaires ndetse akaba yaramaze igihe akora nka ambasaderi w'umusigire wa Leta Zunze za Amerika muri Afrika y'Epfo yeguye. Iyegura rya Dana Brown ryatangajwe kuri uyu wa gatanu na ambasade ya Amerika. Uyu mugore yaramaze igihe yarasimbuye by'agateganyo Reuben Brecht wari ambasaderi wa Amerika muri Afrika y'Epfo ariko akaza kwegura mu kwa mbere 2025. Byari biteganyijwe ko Dana Brown agomba kuguma muri izo nshingano kugeza mu kwezi kwa gatatu Amerika yohereje ambasaderi mushya. News 24 yanditse ko Dana Brown yeguye kuko ashaka kujya mu kiruhuko cy'izabukuru akava mu nshingano zijyanye n'ububanyi n'amahanga. Uyu mudiplomate yeguye mu gihe umubano wa Amerika na Afrika y'Epfo ukomeje kuzamba. Amerika ishinja Afrika y'Epfo gushaka gufata ku ngufu ubutaka busanzwe ari ubw'abaturage b'abazungu bagize 7% by'abaturage bose. Kubera iki cyemezo cy'ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa, Perezida Donald Trump aherutse gutangaza ko yahagaritse inkunga igihugu cye cyageneraga Afrika y'Epfo. Tukira muri Afrika y'Epfo rero, abazungu bari mu mazi abira nyuma yo kuganira n'abayobozi ba Amerika. Abayobozi b'amatsinda haranira uburenganzira bw'abazungu muri Afrika y'Epfo arimo AfriForum na Solidarity bari gukurikiranirwa hafi n'inzego za leta nyuma yo kujya muri Leta Zunze za Amerika guhura na bamwe mu bagize ubutegetsi bwa Donald Trump. Tariki ya 25 z'ukwa kabiri, abavuganira abazungu muri Afrika y'Epfo basabye Amerika gufatira ibihano abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi ANC. Umuyobozi muri AfriForum, Kali Kliel, yatangaje ko ibiganiro byabo n'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Amerika byatewe nuko guverinoma ya Afrika y'Epfo yanze kubakemurira ikibazo. AfriForum yahamije ko yasanze ibibazo biri muri Afrika y'Epfo bizwi muri White House ndetse itegeko leta yashyizeho riyemerera gutwara ubutaka mu nyungu rusange cyangwa aho isanze ari ngombwa nta ngurane nyirabwa hawe ko ribangamiye uburenganzira na yigayizwa ku mutungo. Uru rugendo rwavugishije abanyafrika y'Epfo benshi ku mbuga nkoranyambaga aho bavuze ko babifata nk'ubugambanyi kuko bagiye gushaka ibisubizo bya politike y'imbere mu gihugu ku banyamahanga. Depite Karl wo mu ishyaka Economic Freedom Fighters rya Julius Malema yasabye ko mu gihe bagaruka muri Afrika y'Epfo bahita bafungwa kubera ubugambanyi. Ati bose bakwiriye guhita bafungwa kubera ubugambanyi kubera ko barengereye rwose. Na Amerika yateye utwatsi byo gufasha ingabo z'Ubwongereza zishobora koherezwa muri Ukraine. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze ko nta bufasha mu bya gisirikare za ingabo z'Ubwongereza niziramuka zigiye mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Ukraine kuko zishoboye. Yabivuze ubwo yari amaze guhura na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer mu biganiro bigaruka ku masezerano yo kugarura amahoro muri Ukraine. Starmer yavuze ko Ubwongereza bwiteguye kohereza ingabo zabwo muri Ukraine mu butumwa bw'amahoro igihe amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya yaba yemejwe. Ku rundi ruhande, Trump abajijwe niba Amerika izatanga ubufasha igihe ingabo z'Ubwongereza zaba zisumbirijwe n'iz'Uburusiya, yavuze ko ingabo z'Ubwongereza nta bufasha zakenera kuko zihagije. Yagize ati zabasha kwiyitaho neza. Byumvikana nko kwirengagiza ariko si ukwirengagiza. Murabizi Ubwongereza bufite ingabo zikomeye n'igisirikare cyiza kandi zabasha kwirwanaho. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe yari amaze igihe gitaganira na Perezida Donald Trump ku buryo bw'umutekano urambye muri Ukraine. Naho Ubufaransa burifuza kwinjira mu biganiro byo gucukura umutungo kamere wa Ukraine. Minisitiri w'Ingabo w'Ubufaransa Sébastien Lecornu yatangaje ko igihugu cye cyifuza kujya mu biganiro na Ukraine ku bijyanye no gucukura umutungo kamere w'iki gihugu. Sébastien Lecornu yabivugiye mu kiganiro yagiriye kuri radio ikorera mu Bufaransa France Info, ashura ko kuva mu kwa 2024 Ubufaransa bwaganiriye na Ukraine ku buryo bwabona ibikoresho by'ibanze bikenerwa n'inganda za gisirikare. Biganiro nk'ibi bimaze iminsi hagati ya Leta Zunze za Amerika na Ukraine bigamije kwishyura inkunga y'intambara iki gihugu cyahawe mu ntambara kimazemo imyaka 3 n'Uburusiya. Trump yabanje kuvuga ko yishyuza miliyari 500 z'amadolari ariko nyuma za kugabanya azigeza kuri miliyari 200. Ku rundi ruhande, umuryango umwe w'Uburayi ugaragaza ko nawo wifuza kugira uruhare mu gucukura umutungo kamere wa Ukraine. Minisitiri w'Ingabo w'Ubufaransa bavuga ko Ubufaransa bwo budakeneye kwishyuza Ukraine ahubwo ko icyo bugambiriye ari ukugirana amasezerano arambye n'iki gihugu. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye ko igihugu cye kigomba gukora ibishoboka byose kikajya mu biganiro biguhuza Amerika na Ukraine. Bakunzi wa Primo Media Rwanda, uku gucukura umutungo kamere wa Ukraine bikozwe n'ibihugu byo mu Burayi na Amerika nibyo dusoreje amakuru yagarutsweho. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye. Nyene Jean Dodier kandi Jabo ndabararikira koreba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Ngo byihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye, ni byiza ko wumva inkuru. Minisiteri y'Uburezi
ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016 n'2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000, ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK, n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga. ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 2,200 mu buryo bwiza, babona ibikenewe byose. Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors, harimo biology and chemistry, education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye, iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Na amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa 12, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 4086 cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.raw. Icyiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK.